Ribarstvo je stoljećima prehranjivalo mnoge obitelji. Ribari su stoga nastojali imati što bolje ribarske alate i sav ostali ribarski pribor. Vremenom su ga usavršavali i mijenjali. Uostalom, pogledajte sami. Za ribara nikad odmora ili je na moru ili krpa mreže ili popravlja brod. I tako je otkad je počeo jesti ribarski kruh. No neke su se stvari u životu ribara ipak mijenjale. Brodovi i alati primjerice. Danas je recimo teško i zamisliti da se voda iz broda izbacuje ovakvom drvenom lopaticom kako se nekada činilo. A rađena je ovako da može između rebra od čamca proći, jer znamo da čamac ima rebra i onda se treba do madira izbaciti voda. Učili su ribari na svojoj koži, izrađivali alate bez nacrta, tek na temelju vlastita iskustva i iskonske povezanosti s morem. Iskustva i znanja su se prenosila s koljena na koljeno. U ribolov se išlo sa sve boljom opremom, priča nam Ivo Rušin, poznati nerezinski kolekcionar ribarskih alata i uspomena. Mene tamo, recimo, me fascinira njihova izrada. Dosta kovačkih vještina je primijenjeno na tim mostima, na tim stvarima, tako da, evo, to je neponovljivo, te majstorske ruke koje su to radile. Ono što je godinama prikupljao za svoju kućnu zbirku, Ivo je predstavio i široj javnosti. Našla se tu prava mala povijest ferala, sondera, vrša, ribarskih mreža i drugih predmeta bez kojih ribari nisu odlazili na more. Ovo je bilo za otpletanje palangara, koji često puta bi se dogodilo da zapne za morsko dno ili stijenu ili da riba uvuče u udicu. Onda se ubacivalo uže od palangara u kotač, zatvarao se da ne spadne uže i on je tu visio na jednom dugom konopcu. Spuštalo se ga je dole i vuklo tako da on otkači, u stvari pukne onu udicu koja je zapela i da se izvuče i spasi sve ovo drugo. Da bi napunili mreže, ribari su pokušavali uvesti neke novosti iz dalekoga svijeta. Oni koji su plovili donosili su im u ono doba najmodernije blinkere. No, ribe iz našega Jadrana nisu na to trzale. Ribe su se smijale, vjerujte mi. Ribe su jedva preživljavali od smijeha kad su vidjeli ovakve stvari da se vuku iza čamaca. A ljudi bi pitali jedan drugoga, jesi li šta ulovio? Ma nisam danas, nisam juče, i tako se to redalo dok se ovo opet nije spremilo negdje i reklo to stvarno ne lovim. Danas se u ribolov ide u odjelima koja ribara štite od kiše ili noćne vlage, a ovako je nekada izgledalo ribarsko odijelo. Štitilo je od hladnoće, ali nije od kiše toliko. Ova se znala proba puno namočit i onda je znala biti dosta i teška, jer inače to je mi smo zvali pano. Od vune? Od vune, da, kao filc rađeno, timurnarski kaputi ribarski. I rado će vam Ivo Rušin u svaki predmet ispričati i njegovu sudbinu. Primjerice u staru ribarsku vagu o tome kako se nekada bolji ribarski ulov prodavao na tomboli. Svako je uplaćivao nešto, jednu malu svotu i upisivao je broj. I poslije bi se to iz jedne vrećice izvlačilo brojeve i broj koji bi se izvukao bi dobio tu ribu. Je li bilo namještanja? Pa vjerovatno ponekad je i bilo, da. Današnji ribari teško bi mogli i zamisliti na kakvim se brodovima i s kakvim alatima nekada otiskivalo na more. Zahvaljujući Ivinu entuzijazmu i sječke iz davnih ribarskih vremena ipak mogu i vidjeti. Sve je to lijepo sačuvati i znati radi generacija kako se nekad lovilo. Danas se to dosta promijenilo, baš što se tiče tih ferala, tih vrša više manje, znate, to je sada malo je modernije, ali nije neka velika razlika u lovu, ne. Nekad je to bilo ono, od pruča to se čuvila, vršica ovamo, vršica onamo, sad se to ide ipak malo na veće količine, ipak je to nekako više profesionalno, onako nekad prije bilo možda više sa ljubavi. A ljubavi je bilo i kod Ive Rušina kada je satima, danima, godinama tragao za ostacima nerezinske ribarske prošlosti. I to ne iz neke koristi, nego samo zato da se ne zaboravi.